салому дуруди бепоён ба якоеки шумо бинандагони азиз. Дар барномаи хабарӣ ва таҳлилии Паём Ньюз Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. Сархати хабарҳо. бузургтарин масҷид дар Осиёи марказӣ дар Душанбе ифтитоҳ мешавад. дар шаҳри Душанбе муваққатан барои қурбонӣ кардан забҳгоҳҳои махсус ташкил карда мешавад. хатари хуруҷи дубораи гурӯҳи ҷангҷӯи давлати исломӣ боз Сурияву Ироқро таҳдид мекунад. бузургтарин масҷиди Осиёи марказӣ дар Душанбе ки сохтмонаш дар ҳоли анҷомёбист, дар ҷашни 28-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода хоҳад шуд. барои дар ин муҳлат омода сохтани масҷид, сохтмончиён шабонарӯзӣ ба кор ҷалб шудаанд. дар ин бора расонаҳои маҳаллӣ хабар дода навиштаанд, ҳоло дар сохтмони масҷид ҳудуди 600 нафар шаҳрвандони Тоҷикистони хориҷӣ ба кор машғуланд. баъди пурра ба истифода дода шудан дар бузургтарин масҷиди Осиёи миёна дар як вақт метавонанд ҳудуди 120 000 нафар намоз гузоранд. санги аввали масҷид 10 сол қабл зимни ҷашнгирии 1310-солагии имом Абу Ҳанифа дар Тоҷикистон гузошта шуда, сохтмонаш моҳи октябри соли 2011 шурӯъ шуд. қимати ин пурӯжа $100 миллион гуфта мешавад ки 70 миллиони онро ҳукумати Қатар пардохт кардааст. 2 сол пас аз оғози сохтмони ин масҷиди бузург дар Тоҷикистон маъракаи масҷидбандӣ шурӯъ шуд ки дар натиҷа беш аз нисфи масоҷиди Тоҷикистон табдил ба боғчаи бачагон, толори варзишӣ, идораи полис, чойхона ва ғайра гаштанд ва ё пурра тахриб карда шуданд. тазод дар сохтани бузургтарин масҷид ва бастани ҳазорҳо масҷиди дигарро коршиносон чунин шарҳ медиҳанд ки сохтани масҷиди бузург аз як тараф намоишкории ҳукумати Тоҷикистон аст, аз тарафи дигар ин масҷидро ширкати додарарӯси раисҷумҳур Ҳасан Асадуллозода месозад. ҳасан Асадуллозода бо пулшӯӣ дар сохтмонҳои бузурги Тоҷикистон маъруф аст ва дар ин сохтмони бузург ҳам табқи тахмини коршиносон $40-50 миллион аз худ кардааст. ҳоло Муҳаммад Иқболи Садриддин, коршиноси масоили сиёсӣ ва динӣ ки рафти сохтмони ин масҷиди бузургро пайгирӣ доштанд, дар хатти алоқа бо мо ҳастанд. пеш аз ҳама дуруд бар шумо ва мехоҳам бепурсам ки сабаб ва омилҳои то 10 сол тӯл кашидани сохтмони масҷид дар чӣ буд? чандин омилҳо метавонанд ки сабаби ба дарозо кашидани сохтмони ин масҷид бошад. воқеан ҳам дар масъалаи сохтмони ин масҷид ки аз тарафи ширкати Алдиёри Қатарӣ бунёд мегардад, ман метавонам бигӯям ки дар аксари он музокираҳое ки миёни давлати Тоҷикистон ё ин ки намояндаи Тоҷикистон бо ширкати Алдиёр қарор дошт дар давлати Қатар, аз ҳамаи онҳо огоҳӣ дорам ва яке аз муҳимтарин масоиле ки ин сохтмони ин масҷид ба дарозо кашид, ин ҳам дар масъалаи маблағ буд. маблағе ки бояд аввал ҳукумати Қатар бояд ҳамаи маблағро медод, вақте ки инҳо як сметае тақдим намуданд ки дар он лоиҳаи сохтмони масҷид воқеан ҳам уна дар Дубай кашиданд ва Аднон Сафорини яке аз муҳандисҳои иморотӣ буд ки албатта фаластинитаворе ки дар иморот зиндагӣ мекард, дар он кашиданд. албатта ин ҳам масъалаи боз ҳам даромадҳое ба даст овардан буд ки ҳар як манорае ки дар он масҷид ки ба нақша кашида буданд, маблағи хело зиёдро дар бар мегирифт ки ширкати Алдиёри Қатарӣ воқеан ба ин розӣ нашуд ва масъалаи дигаре ки ба дарозо кашиданд, ин ҳам дар бари ҳамун масҷид, минтақае ки масҷид рост мешавад, дар онҷа бояд як микрорайоне дуруст мекарданд ва пас аз он масҷид ва ҳукумати Тоҷикистон аввалан он вақт Муҳаммад Саид Убайдуллоев буд, барои ширкати Алдиёр гуфтанд ки аввал бояд ҳамун шаҳарча сохта шавад ва пас аз он ин масҷид, ки ширкати Алдиёри Қатарӣ ба он ҳам розӣ нашуд ва ба бунёди масҷид аввалан оғоз намуд. ин масоиле буданд ки ин масъаларо воқеан ҳам ба таъхир гузоштанд ва инҳо воқеан ҳам мехоҳанд ки ҳам номи бузург ба даст оранд ва ҳам фоидаҳое аз ин сохтмон ба дасти ин оила бирасад. дар ҳолате ки ин масъала воқеан ҳам як масъалаест ки метавонам бигӯям ки
خیلی یک مسئله نازکی بود که و خیلی این مدت طولانی طول کشید و بالاخره چنین شد که 70 میلیون دولت قطر داد و 30 میلیون هم دولت تاجیکستان و اون 30 میلیون هم مبالغی است که شرکت ساختمانی حسن سعدالله زاده که حسن اسدالله زاده چیکار کرد، یعنی با ساختمان این مسجد و اون هم تقریبا که کامل مبلغ را دولت قطر پرداخت میکند و این مسائل بود که برای انجام یا که ساختمان مسجد مهلت ساختمان این مسجد را طولانی نمود. کشاده شوی این مسجد بزرگ در حالی است که هزارها مسجد و همه مدارس در کشور بسته شدند. این را چگونه شرح می‌دهید؟ واقعا هم سوال خیلی جویی است و در مورد این که مسجد بزرگتر می‌کشایند برای ادا کردن نماز 120,000 مسلمان یا که نمازگزار در این مسجد، در حالی که در اطراف اون دیگر مساجد را میبندند و علما را دور میکنند از منبرها و جوانان را به مسجد آمدن نمیگذارند، فتواهای میجویند برای ممانعت زنها از ورود به مساجد. واقعا هم این خیلی جای یعنی شگفت انگیزی است که یک حکومت میخواهد با اون هم مبالغ هنگفته چنین مسجد بسازد ولی کاهش دهد جوانان را از مسجد رفتن، زنان را از مسجد آمدن و علمای حقگو را از منبرها دور کردن و علما را با تهمت‌های گوناگون وارد زندان نمودن و هر شخصی که شکل طرز نمازگزاری مردم را اهمیت دادن و آنها را برای سالهای 5 سال و 10 سال روانه زندان نمودن. پس در این نمیدانم که کی نماز میخوانده باشد. واقعا هم خیلی جای تأسف است که چنین مسجد بنیاد شود. البته این را میتوانم بگویم که اگر واقعا هم این اقدامات ادامه پیدا کند میتواند یک مسجد زیراره باشد، البته تا وجود حکومت امام علی رحمان و پس از اون انشاءالله اگر حکومت ملی سر کار آمد میتواند یک مسجد آزاد باشد که در اون هر مسلمان آزاده کشور نماز خود را ادا نماید. سر و صداهای هم هست که مبلغی که برای مسجد جدا شده است غیر مقصدناک استفاده شده است. مورد مبالغی که از این مسجد یا از ساختمان این مسجد و این عائله میماند خیلی مبالغ زیادی است و در مورد این که گویا از مبالغی که اختصاص یافته است برای بنیاد این مسجد حتی حکومت تاجیکستان یا امام علی رحمان برای بنیاد کاخ نوروز هم از این مسجد گرفته در کاخ نوروز استفاده نموده است و با بعضی قولها حدود 5 میلیون دلار از این مسجد در کاخ نوروز هم استفاده شده است. و در مورد معلومات های دیگری که داریم در این مسجد آن مصالحی که ساخته می شود همه اونها چی از ساختمان چی از آنی که مصالح را از خارج با تاجیکستان وارد میکنند، تمامی همه امور اداره ساختمان این مسجد در دست شرکت های حسن قرار دارد که این مبالغ کاملا میروند در منفعت عائله امام علی رحمان. مسجد نو شهر دوشنبه در مساحت 12 هکتار جایگیر شده، دارای کتابخانه، موزه، تالار مجلس، بینای اداری، آشخانه و توقفگاه برای 4000 ماشین است. مسجد دارای 4 مناره با بلندی 75 متر، گنبد اساسی با بلندی 47 متر و 20 گنبدی خرد است. مختصر چند خبر و رویدادهای دیگر در گزارش همکاران ما. در استانه عید قربان در شهر دوشنبه موقتا برای قربانی کردن ذبحگاه‌های ویژه تشکیل کرده می شود. در این باره دفتر مطبوعاتی شهرداری پایتخت با انتشار نمونه قراری رئیس شهر خبر داده نوشت که در 4 ناحیه شهر دوشنبه جایهای ویژه ذبح چاروا تشکیل خواهد شد. در ناحیه شاه منصور 18 مکان مخصوص آغاز از کوچه بدخشان 1 تا چینارا، در ناحیه فردوسی نیز 18 مکان از جمله محله‌های یکچینار و روشنگران، در سینا در 34 جای و در ناحیه اسماعیل سامانی در نزد مجمع بیتاری واقع در خیابان حافظ شیرازی در کارخانه زمانوی ذبح چاروای یاور 11 واقع در حدود ناحیه رودکی جایهای ذبح چاروا تشکیل می شود. رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه ریاست رشد اقتصاد و سودا در همکاری با کارخانه واحد دولتی عاید به استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه در شهر دوشنبه
риёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар шаҳри Душанбе, риёсати вазорати корҳои дохилӣ вазифадор шуданд барои пешгирии забҳи чорво дар ҷойҳои муқаррар нашуда чораҳои амалӣ андешанд. иди қурбон тибқи эълони Маркази исломии Тоҷикистон санаи 11 август таҷлил хоҳад шуд. дар ҳамин ҳол аз Кумитаи Дини ҷумҳурӣ ба хабаргузории Азия Плюс гуфтанд, ки дар баъзе ноҳияҳои кишвар дар ҷашни иди қурбон рейдҳо мегузаронанд. вазифаи онҳо санҷиши андоза ва чӣ гуна оро дода шудани дастурхони идона дар хонаҳои сокинонии кишвар аст. гуфта мешавад, шаҳрвандон қаблан огоҳ карда шуданд, ки дастурхонҳоро дар ид хоксорона ороста кунанд, вагарна онҳоро 5000 сомонӣ ҷарима интизор аст. қаблан зикр шуда буд, ки рӯи дастурхон бояд мева ва чанде аз навъҳои шириниҳои идона аз ҷумла чагалдак ва орзуқ гузошта шуда бошад. хушкмева ҳам гузоштан боке надорад, лекин набояд хеле зиёд бошад. ёдрас мекунем, ки мувофиқи меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, агар санаи иди расмӣ, ки дар он рӯзи истироҳат эълон шудааст, ба рӯзҳои истироҳат шанбе ё якшанбе рост ояд, рӯзи дигари кори ҳам рӯзи истироҳат мешавад. ҳамин тариқ имсол 3 рӯз пай дар пай 10, 11 ва 12 август рӯзҳои истироҳат мешаванд. вазорати дифои Узбекистон рӯзи 6 август хабар дод, ки як гурӯҳ аз низомиёни Тоҷикистон ба вилояти Ҷизах рафтанд. онҳо дар бозиҳои артиш 2019 дар азмоишгоҳи фориш иштирок мекунанд. мақомоти вазорати дифои Узбекистон гуфтанд, низомиёни Тоҷикистон барои дарёфти ҷойи сазовор дар мусобиқаи ҳарбии тиббӣ вориди рақобат хоҳанд шуд. дар бозишҳои артиш 2019 дар Узбекистон низомиён аз Арманистону Русия, Зимбабве, Вьетнам, Тоҷикистон, Миёнмор, Беларус, Қазоқистон ва Озарбойҷон иштирок мекунанд. Глен Файн, нозири кули Пентагон, зимни гузориши худ хабар дод, ки хатари зуҳури дубораи гурӯҳи ҷангҷӯи давлати исломӣ имкон дорад. шумори ҷангҷӯёни ин гурӯҳ дар Ироқу Сурия дар айни ҳол эҳтимол дорад ба 18 000 расида бошад. ба гуфтаи Глен Файн, сабаби густариши дубораи гурӯҳи террористӣ ба вижа ба кам шудани шумори низомиёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар минтақа арзёбӣ мешавад. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико моҳи декабри соли гузашта эълон кард, ки низомиёни амрикоӣ Сурияро тарк мекунанд. Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ин тасмимро ба пирӯзии мутлақ ба ҷангҷӯён рабт дод. вазири мудофиаи ин кишвар Ҷеймс Мэттис бо нишони эътироз аз ин тасмим ба истеъфо рафт. дар ниҳоят аъзои баландпояи Пентагон ба навиштаи расонаҳо амалан Трампро розӣ карданд, ки қисме аз артиш дар Сурия боқӣ монад. аммо коршиносон мегӯянд, расонаӣ кардани тахмини зиёдшавӣ ва қудратгирии гурӯҳи ҷангҷӯи давлати исломӣ дар Сурияву Ироқ ба он сабаб аст, ки худи Пентагон намехоҳад ҳатто баъди фурӯпошии давлати исломӣ низомиёнаш Сурияву Ироқро тарк кунанд. барномаи таҳлили хабарии Паём Ньюз ба ниҳояти худ расид. барномаҳои дигари радиои мо ва матлабҳои моро дар пойгоҳи Payom.net ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. интизори пешниҳоду мулоҳизаҳо ва ҳамкориҳои шумо ҳастем.